Na kebenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki cika rep jhur rep so, lej ban thit ya ki sembah jhur bat ki kor ban pen rep, na Stanley Roy Construction ke badan hasenda jong kemadan Phams im Nongpo, mar persya ke Bethany Hospital Nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai henreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau henreu nyo. Hadin baki babun ki cekasa jong ki bayo ya ke jingpang coronavirus kimlong ki babiang ki jingyada na ke jing sapriang lane ke jingyabit na we ubriu sya we pan na kaliang jong kaseng HNYF hadin ke jingyo i ya kine ki ki bom sngany na ke banta jong ki pajba kalalej bania kendu kerpang yau Dr. M Mauri ubadeu District Medical and Health Officer jong Keribhoi District ha kamra trikam jong u hadongpo na kaliang jong kaseng kalapan ru ya kajing pensyai bahato kalong na ban pensa alang ya ki bayo positive case COVID-19 bat ki bahayeng hasem ki bomdon ya kane kaja jingpang bat ru kane kaseng kalapan pau ya kajing sokhya halor kajing le test ke baman la kapor na kaliang jong katanat ka koj kakhya tang ya kito ki bayo positive case COVID-19 wat haba ki las alang bat kito ki bomdon ya kane kaja jingpang uba don roikshar ulo ongru ba ki babun ki longjing baduk ki bajinjar kinomla ban penbiang ya kajing petha jong sorkar lada kamdon kajing erap namar kajing don kam ban lej bela ban im kendoi jakpo kumta kadon kam shibun ya sorkar ban pej kerpang ya kito kilongjing ki bayo ya kene kajing pang kum kajing erap ban penyo ya kabam namar kajing don kam ban syong pen kerpang ya lade bat ban om ya kendu bat noru kum bala betha ada ki bor sorkar nakaliang aseng HLF ngelawan ban ya kendu yau demcho habis ni case positive case jok corona mar keseng ayo jingtip badan kewe gisnam temri bojingi kapan gijing rap kapan jing kersan lem nengi mar ketik lunging kedai beduk dan nakaliang keseng lem da syong klikti dan lawan mar mariyo jingtip bani kedu ide mecho jing kedu jing ticu lo case abde baru positif dan negatif ai bol sulunga da keseng anda kala jurip take lunging yelap ba positif bat negatif salam haju dan yang kesang ngidon kenu serta ngidon kejing solunga bakal sorkari ke bala buat protokol ba positif de belum kejong negatif lagi kejong tabelai kena ki beliau juga health department boleh mana kini kesi belodap yang tinggal yang kilap ngidon yang negatif positif ngidon apa yang solunga kamu kerau habis kita benda dengan kuat belum wan kerang kita banyak kejing syai habis dia bicu hari ni kalian dia bicu Dr. M Mauri syai ba wan kalian ke department ro yang ba nak kalian juga ibu baik lah kejong sila yok positif baik menubuk lah kejong dan negatif salah kejong entah nak kalian juga lah si mujib pada mulai nak ikai berdekam dan kejua por ngingil lah lek penjurup yakti yang lap lo yaki dia beduk dan kena kita yang Yusufia ke Bakrau, ngimban mi sini, long banyok ke jirap kamta merdeka, marbam mardi, wajib beli asa amtar lajendap siposni, ngimsum ladan kena lu ke jirap, dan kalian sen ngimban bani kedua beri ban, perkatlam habis kata kabam, markaloi ibuduk ibaduna ibsim kena cakpo, yang kedua yang sakar, lembakannya kecing pensual, lembakannya sosial media, kebangiwan muda, tapi pensepriang lem. Bagi pajak lani kisah serkar bahkan lek yang berkam ngimdai ban event penyoben yang uduk nak orang li lada utang sudah dan Jepang yang sedang haju kena kemelak long dan ketua yang serkar kedai ban simkia marmar kedai ban lek yang berkam buat orang uduk lani beruspa minggu lah kejong hari ke Jepang kelong kaju dengan kuai ban ketua yang serkar kedai bahkan lek bakal takar protokol balak kila di China kini nak ke protokol untuk COVID-19. Dan nakaliang jungi kesan HLF dengan wanita bangiyok ke result nakaliang udah itu. Abang kedua abang kita ke positif case, wajib amjur orang nakaliang protokol kami syak minta bah positif salam negatif. Markandon kecikta ke kerau. Abdi kemarbam berdi nakalian cukup mulak ban bakri nomor nadu keriturik atau banai nakalian sekar ke dia ban kamla syu ban aibam sakite ki badan kes positif nakalian juga kesan kentu basakar ke dia ban perkat dan nakalian helpman bahkan perkat janai kamtam ibdi untuk orang li ubamdon
baca belajar po susyong hayang sipo singi ke bang jika beliau kecingkot penumpang sisu kelak duduk nak cik im jukir tak kena dalam musim ke bah ni susi ke bakrau berkawai lu ke kuat berdoang ni bah habis dia kilo yang kemudian positif negatif nak kalian ke health department nak sport kemudian pentas ngang tentu bernga persyak baka sarkar dan health department kedai ban sengai iswa ke jilit tes kita ke long yang ki paramarjan juga yang kan papim perla banbu lak jom positif dan negatif anda bila la banbu lak jom positif lak jom ke kamera lane positif la bandon sakta corona care ke baka sarkar ke depan dan nak kalian sen ngilak ngikloi pun ditrelang berpi hari kan bidang bulang haju nak kalian sen ngik persajur bersobha buat latest ju ikte gelungin berpensi iswa marlei kemudian jumut haba pila iyo ke Jepang balik bim sumar kata ke jingkeli haba pila lap ke Jepang ju te ki balik bim sumar pipin salang ju kemudian nak kalian kan department kalau apa ba ke kuai ke noro susu ke Jepang dan tak benda ba kentu nak kalian sekar kentu nak men bagi jadi mensengai murder yang te gelungin ki mengat te ke Jepang bakim dai su ban latest kat memperlah ya ka kan memperlah bentuk lakajong dan ibu kerpang ya kemudian COVID-19